ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Ермек Кашербаев. баррасии масъалаҳои рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Душанбе. ташкили ҷаласаи корӣ бо ин мақсад. истиқбол аз солгарди навбатии қувваҳои мусаллаҳ. баргузории чорабиниҳои маърифатӣ дар қисму воҳидҳои низомии шаҳри Душанбе. 16 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Ермек Кашербаевро ки бо сафари расмӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. Сарвари давлат дар оғози мулоқот ташрифи вазири корҳои хориҷии кишвари дӯстро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, таваҷҷӯҳи пайвастаи ҷониби Тоҷикистонро ба масъалаҳои таҳкиму тавсияи шарикии стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонии ду кишвар дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтирому эътимод ба якдигар таъкид карданд. вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Ермек Кашербаев дар навбати худ аз пазироии гарм изҳори сипос карда саҳми шоёни пешвои миллатро дар рушди пайвастаи ҳама ҷанбаҳои муносибатҳои Тоҷикистону Қазоқистон таъкид кард. дар ҷони суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар соҳаҳои гуногун муҳокима шуданд. пешвои миллат аз ҷарони рушди ҳамдастии ду давлат изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти идомаи муколамаи пайвастаи сиёсиро барои такони тоза бахшидан ба робитаҳои ҷонибҳо дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ, гуманитарию фарҳангӣ, амният ва дигар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак зикр карданд. дар ин зимн ҷадвали мулоқоту тамосҳои дар пеш истодаи ҷонибҳо дар сатҳи олӣ баррасӣ гардид. ҳамчунин мубодилаи афкор доир ба масъалаҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. 16 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи хариди давлатӣ, дар бораи таъмини чинаки ягона, ба кодексҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақлиёти автомобилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои ба имзо расида барои вусъат додани ҳисоббароваркунии ғайринақдӣ, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, рушди устувору бо сурати иқтисодию иҷтимоии кишвар ва некуаҳолии мардум равона шудаанд. қонунҳо дар матбуот нашр мешаванд. дар толори маҷлиси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо роҳбарии муовини раиси шаҳри Душанбе Фақирзода Рустам ҷаласаи корӣ доир гардид. дар раванди он масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ бо ширкати масъулон баррасӣ карда шуд. идома дар матлаби ҳамкоронамон. дар ҷаласаи кории навбатӣ вобаста ба дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 январи соли 2026 ва супориши сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феврали соли 2026 оид ба таъсиси истодҳои доиму амалкунанда дар шаҳри ноҳияҳо вобаста ба вусъати корҳо дар соҳаи кишоварзӣ барои соли 2026 истоди шаҳрӣ таъсис дода шуд. ҳамзамон истоди доиму амалкунанда вазифадор карда шуд ки ҷиҳати вусъат бахшидан ба рафти киштукори баҳории зироатиҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҷумла кишти пунбадона ва картошка, риояи агротехникии парвариши зироатҳо, таъмини саривақтии киштзорҳо бо оби полизӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосил, гузарондани кишти такрории зироатҳо ва ба ҳисобгирии нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ чораандешӣ намуда барои бартарафсозии мушкилоти ҷойдошта тамоми имкониятҳоро сафарбар намоянд. инчунин дар идома вобаста ба таъмини иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир ба нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вобаста ба барномаи давлатии рушди соҳаи кишоварзӣ ва ворид намудани ҳисоботҳои омурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, вобаста ба ислоҳи камбудиҳо ва иҷрои дастуру ҳидоятҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. дар доираи баргузории чорабиниҳои тантанавӣ ба ифтихори 33-солагаи таъсисёбии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат
با اشتراک نمایندگان کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا، رهبرت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه سینا، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و خوانندگان مؤسسات تعلیمی حدود ناحیه در قسم حربی 01-20 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چوربینی سیاسی فرهنگ دایر گردید. پیش از آغاز همایش، حاضرین از شرایط خدمت سربازان و افسران قسم نظامی 01-20 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان بازدید نمودند. ضمناً در صحنه این قسم نظامی افسران به حاضرین وابسته به قسم‌ها جدا نمودند و به حالت اول برگردانیدن یاروق و اسلحه جنگی معلومات دادند. اینچنین در قسمت دیگر سربازان به بازی‌های گوناگون ورزشی از قبیل شاهمات و شاشقه، دستخوابانی و والیبال مشغول شدند. همزمان اشتراکداران در ادامه از آثارخانه، کتابخانه و جای خواب سربازان این قسم نظامی دیدن نمودند. سپس در صحن قسم حربی 01-20 قشون‌های سرحدی قسمت تنتنوی چوربینی آغاز گردید. در هفته چوربینی حاضرین برآمد کرده تاکید داشتند که زمینه اساسی تامین بی‌خطری و امنیت دولت، حمایت مرز و بوم و صلح و ثبات کشور در هر دور و زمان ارتش بود و این رسالت من بعد نیز باقی میماند. امروز سربازان شجاع وطن، دوام دهندگان راهی پرافتخار سپیتامین و تیمور ملیک و دیگر رودمردان دیار میباشند، زیرا از تاریخ معلوم است که تاجیکان مردمی صاحب استعداد، جسور و روحانی جسمان توانا بوده در نبردها مغلوب ناپذیرند. ضمن برآمد شرکتداران قید شد که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به خاطر تامین امنیت ملی، تحکیم و تقویت اقتدار و نیروی مدافعوی مملکت در دایره برنامه‌های سازنده خود سعی و تلاش نموده، جهت ترغیب طرز حیاتی سالم میان جوانان، جلب باز هم بیشتری آنها به مشغولیت‌های تربیت جسمانی و ورزشی و تقویت بخشیدن تربیت حربی و تن‌پرستی جوانان تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد. باید گفت که آینده باثبات هر یک ملت جوانانی با آرون و ناموس میباشند که با کار و فعالیت سازنده خویش میتوانند آبروی اعتبار خلق و وطن را بین جهانیان باز هم بلندتر بردارند و افتخار از آن داریم که امروز هزارها جوان پسرانی قوی اراده ما با مردانگی و متانت، شجاعت و جسارت با حس بلند افتخارمندی از این دیار آباد و آسوده در صف قواهای مسلح ادای خدمت نموده محافظت این سرزمین بهشت آسا را برداشت دارند. همزمان در ادامه یک قطار سربازان و افسران و هیئت شخصی قسم‌های نظامی با افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های خودروی سرفراز گردانیده شدند. برنامه زیبای فرهنگی در دایره 33 سالگی تأسیس‌یابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در این قسم نظامی ادامه چوربینی نوبتی گردید. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان در ناحیه‌های شهر دوشنبه منتظم ملاقات و تدبیرهای سودمند عملی کرده می شود. چوربینی نوبتی در ناحیه اسماعیل سامانی وابسته به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم برگزار گردید. گزارش از جریان آن آماده شده است. اکستریمیسم و تروریسم از جمله خطرهای زمان معاصر است که پیشگیری و مقاومت با آن چاره و تدبیرهای سودمند و سریع را تقاضا می‌نماید. در این زمینه منتظم در شهر دوشنبه ملاقات و واخوری‌های سودمند راه اندازی کرده می‌شود. این نوبت با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی در تالار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی کنفرانس علمی عملی تحت عنوان امنیت اطلاعاتی جوانان همچون عامل اساسی پیشگیری شامل شوی به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی تشکیل و برگزار گردید. در کار این همایش مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، رهبرت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پروکورور ناحیه اسماعیل سامانی، رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم و سعودیه سعودی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. مقصد از تشکیل و برگزاری کنفرانس مذکور این پیش از همه پیشگیری گرویدن جوانان از حزب و حرکت‌های ارتجاعی و در این زمینه بلند برداشتن حس وطن‌دوستی آنها میباشد. در کار کنفرانس از جانب برآمدکنندگان قید گردید که امروز جوانان و نورسان ما باید که زیرکی سیاسی را از دست نداده هر گونه ویدیورولیک هایی که از جانب بدخواهان ملت توسط صحیفه‌های اجتماعی ترغیب و تشویق می‌گردند آنها را در همبستگی باید که ما محکوم نماییم. ذکر شد که همایش جهت عملی شوی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید به مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2026-2030 اینچنین جهت پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و در این زمینه بلند برداشتن تربیت وطن دوستی آنها در همبستگی با مقامات حفظ حقوق حدود ناحیه در سمت مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم با جلب دانشجویان مؤسسات تحصیلات عالی و میانه کسبی حدود ناحیه سازمان داده شد. از جانب برآمدکنندگان قید گردید که
имрӯз ҷавонони моро зарур аст ки дар самти муқовимат ба экстремизм ва терроризм зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд ва ҳар гуна амалҳои хусусияти ифротӣ доштаро маҳкум намоянд. дар идома аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд ки дар истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ эҳтиёткор буда аз он самаранок истифода намоянд. форуми баргузоршуда ба мо имкон дод ки иттиҳодҳои касбиро муттаҳид карда самтҳои муҳимтарин ва асосии рушди таҷрибаҳои идоракуниро дар кишвар муайян созем, қайд намуд Анатолий Изюминков, директори генералии ширкати Мегафон Тоҷикистон. Шарикони байналмилалии форум Happy Job ва iSpring, шарики расмии Ёра, шарики стратегӣ Ҳумо мебошад. 13 нафар кӯдаки хурдсол дур аз оғӯши гарми волидайн дар муҳити тангу тира аз таҳсил дар муассисаи таълимӣ дур монда дар назди шахсе ба таълимоти динӣ фаро гирифта шуданд ки ном бурда барои муомилоти ғайриқонунӣ ва истеъмоли воситаҳои нашъадор суд шудааст. айни замон гумонбаршаванда Асламов Абдуллоҳ дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ бо моддаҳои 117 ва 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. тафсилоти ин ҷиноят дар таҳияи ҳамкасбамон Сироҷиддин Шакурӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе. Антари шароит хубай буда баъдан шинайдем ганда пушаймонем айкадаи корам очамаёд накардам вақте очамаёд накардам таи ҷога меомаду ҳамаи ин нидои имдодхоҳонаи кӯдакони хурдсоле ҳастанд ки дур аз тарбия ва меҳру муҳаббати волидайн аз таҳсилоти муассисаи таълимӣ дар канор мондаву дар муҳити тангу тира бо зарби чӯб ба таълимоти ғайрирасмии динӣ фаро гирифта шуданд. кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе зимни амалисозии чорабиниҳои оперативӣ як далели таълимоти ғайрирасмии диниро ошкор намуданд. ҳамчун гумонбар шаҳрванд Асламов Абдулло Болтаевич соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи Вахши вилояти Хатлон дастгир карда шуд. номбурда манзили истиқоматии шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо воқеъ дар кӯчаи Садриддин Айниро ҳар моҳ бар ивази 10,000 сомонӣ ба иҷора гирифта дар ин айёми рушди босуръати илм бо услуб ва равиши қиссаҳои повести мактаби кӯҳна дар муҳити тангу тира дар як утоқи хурд 13 кӯдакро мавриди азобу шиканҷа қарор дода ба таълимоти ғайрирасмӣ фаро гирифтааст. аз назаргузаронӣ манзили зисти кӯдакон собит намуд ки ин макон ниҳоят дар ҳолати вазнини ғайрисанитарӣ қарор дошта бӯи ғализ, норасоии ҳавои тоза, рахти хоби парешону чиркин, либосҳои ношуставу дигар омилҳо боиси пайдошавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гардидааст ки осори захми он дар бадани ҳамаи кӯдакон баръало намоёнанд. гарчанде соҳибхона шаҳрванд Ҳайдарова Низорамо аз ҳама ин ҳолати ҳузнангез ба хубӣ огаҳӣ дошт, вале маҳз бо мақсади ба даст овардани манфиати молиявӣ ба он чашм пӯшида, на ин ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иттилоъ надод. ҳамзамон барои ташкили чунин як манзараи мудҳиш ба Асламов Абдулло шароити хуб фароҳам сохтааст. таҳлил ва санҷишҳои мақомоти милитсияи пойтахт собит намуданд ки Асламов Абдулло дар асл дорои маълумоти миёна буда донишҳои диниро дар назди бародараш омӯхтааст. номбурда собиқаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта соли 2014 ҳангоми эмомхатиби масҷиди ба номи Абубакри Сиддиқи ноҳияи Вахш будан барои муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир гардида тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. соли 2014 охири сол ба моддаи 200 қисми 1
یعنی استعمال کننده افیون بالا سال دیدم. همیشه دوشنبه آمده همینجور دریافت کردیم برای کوکارتیانتی. دیگه همین بچه را از قرآن تعلیمشون بده. اون پولی که میتونن بعضیشون 3000 میتونن اونها را خرج همه خروجی خونه و کوارتر پولی میسپریم. در یک مقداری به اون را خب در زندگی ما مصرف میکنیم. از بس که بیرون نمیبریم، کوچه نمیبریم، با خاطر اونه که مردم نبینن گفته همین کار را کردیم. با وجود چنین گذشته جنایتی، اسلاموف عبدالله خود را در بین مردم همچون شخصی دانشمند دین معرفی نموده به فعالیت غیر قانونی تعلیمات دینی مشغول گردیده است. قابل ذکر است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد به تعلیم و تربیه و دانش‌های مکمل فرا گرفتن شهروندان تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. مخصوصاً دانشکده اسلامی تاجیکستان بارگاهی است که همگان می توانند در محیط سالم به آموزش احکام شریعت و دیگر دانش‌ها مشغول شوند. ولی مشاهده چنین منظره ها گواهی آنند که والدین این نورسان بر علا حقوق‌های کودکان خردسال را پایمال نموده، مسئولیت خود را کنار گذاشته، فرزندان را از تحصیل در مؤسسه تعلیمی دور نموده، به تعلیمات شخصی واگذار نمودند که او خود به کردارهای جنایتی مشغول است. اسلاموف عبدالله از والدین این کودکان بر ضمن تأمینات مادی همزمان هر ماه از 3 تا 4 هزار سومانی مبلغ می گرفته است. این کودکان در برابر دور ماندن از تعلیمات حتمی مکتبی، گشت و گذار در هوای تازه، اینچنین از امکانیت ملاقات با والدین خویش نیز محرومند. ضمن پرسش معین گردید که اکثریت این کودکان از 3 تا 8 ماه والدین خود را ندیدند و به آغوش گرم و مهربانی والدین قرار دارند. آره تلفن شگیرون کرد، گفت که قطعه تاوستون گفت زنیم، پشاک پوشیده بودیم، پشاکای نو گفت زدیم، چی تایی میگفتیم سازم نغزم، تایی میگفتیم چی صدکه نکبدیم نگفتیم. خونه بسیار چرکین، موسم مایده نون همه چیز، خونه بسیاری بد بوی داد، بسیار گشنه بودیم. همون افلاسی ما صد کشیدیم پامون همه جامون، بعد توالت ها را خودم نشکیدیم، همه جا را وانه را خودم نشکیدیم. وقتی که قطعیت هم زدم بچه هم بیدیم نمیتونیستم گفته که من چی صد کردم، خیلی چیزا نمیتونیستم گفته که من میزنم و میترسیدم که یکی چی استادم جنگ بکنم. بعد اتم قطعی که میزنم خیلی گفتم میام خونه با پشایمان نشیدم، چی من نگفتم هم خیلی بعد آمدگیم در پشایمان شدم، گفتم چی من آمدم. در این مدت 5 ماه ما فقط پسرم قطعی بچم قطعی با تلفن گپ میزدیم، دیگه خیلی پیش دیدگی نبودیم. وقتی که میگفتیم خبر بگیریم زنگ میزدیم، خوری میگفت که مقصد زیق میشود چی در کار نیستیم. ما گرچند که دوی میخواستیم که خبر بگیریم یا که بریمش یکم روز بیست خونه ده مایلش ببینیم، یاد کردیم، مثال یاد میکردیم. بعدی که اینجا اومدیم فهمیدیم شرایط‌های اجاره بسیار شرایط‌های حالت‌های بد بوده. این کودک صدکه همش صدکه شدگیان، همه کودک‌ها همه خورد و خوراک همش در حالتی بد، به حد افلاس، به حد شرکین. ما همیشه زورا نمیدونستیم. وقتی که این کارمندا آوردنشون همیشه ما را دعوت کردن، همیشه اومدیم یکم بار دیدیم که چی صدکه شده، یورا بو میزده میگن مقصد همیشه زو آشکار شد. دیگه خیلی تصور میکردیم، خیلی فکر نداشتیم که مقصد این صدکه شده یا که بگیم که گشنه میموندیان. پرسیدم میگه 2 هفته شده بازی نکردم. در نتیجه چنین مناسبت کودکان به بیماری‌های گوناگون سرایتی، ضعیفی جسمانی و عقب‌مانی رشد ذهنی گرفتار شدند. این رفتار بی‌مسئولیتانه والدین باعث پایمال گردیدن حقوق‌های کودکان گردیده می‌تواند به سرنوشت آنها ضرر جبران ناپذیر رساند. همزمان ضمن سنجش معین گردید که اسلاموف عبدالله در برابر 13 نفر کودکان شهروندان همزمان 4 کودک خود را نیز از تحصیل در مؤسسه تعلیمی دور نموده است که حتی بعضی از این کودکان خواندن و نوشتن را نمی‌دانند.
آدم میشه که اگر پخته‌تر نمیکرد بعد یکون خمچک را دستم بود روی خمچک خطی برای چی کردن دستش تا یک پشت میزد. هر کدامش 3000 تومان پرداخت میکردم. یعنی یوسف جان فرزند من که الحال باید صنف 2 برود مکتب نمیرود نوشته و خوانده نمیتواند. من محمد جان که باید صنف 5 برود نه مکتب نرفته است نخوانده است نمیتونه خواندن کرت نمیدونه و خوانده و نوشته نمیتونه. ما از همین کردار خود صدقاً پشیمانیم و با دیگه پدر و مادرها توصیه میتیم که فرزندان خود را از مکتب از تعلیمات نگیرند تا اینکه مثل این فرزندان ما بی‌سواد نمانند. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت اسلامов عبدالله برای عذاب و شکنجه کودکان طبق طلبات ماده 117 و مانع تحصیل شدن با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. اینچنین نسبت 9 نفر والدین نورسان با ماده 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده های جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. این حادثه بار دیگر ثابت می‌سازد که بی‌طرفی و بی‌پروایی نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان می‌تواند عاقبت‌های خطرناک داشته باشد. حفظ حقوق، سلامتی و رشد همه‌جانبه کودکان وظیفه مقدس هر یک پدر و مادر و تمام جامعه به شمار می‌رود. هیچگاه فراموش نباید کرد که آینده سالم جامعه از تربیت درست نسل نورس آغاز می‌گردد. امسال برای اولین بار در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت آزمون شهری میس دوشنبه 2026 برگزار کرده می شود. قدم به قدم کارهای آموزشی و آمادگی برای در سطح بلند برگزار شدن آزمون جریان دارد. با مقصد تامین شفافیت، عدالت و سطح بلند کسبیت در روند برگزاری آزمون میس دوشنبه 2026 برای هیئت حکمان و مسئولین آزمون کورس آموزشی مخصوص با جلب متخصصان دعوت شده از جمهوری قزاقستان سندوگاش ابدیوا و اینور баженова برگزار گردید. این تدبیر آموزشی هم در زمینه مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه صورت گرفت. زیرا بنای نو مؤسسه دارای شرایط ضروری در همه بخش و ساحه‌ها میباشد. در جریان این دوره آموزشی نازکی‌ها و معیارهای بهاگذاری به طور مفصل شرح داده شدند. مسئولین با ترتیب مرحله‌های آزمون اصول‌های بهادی ملکه شناس گردیدند. تاکید کرده شد که آزمون میدان معرفی فرهنگ، معرفت، جهانبینی و شخصیت کامل دختر تاجیک میباشد. از این رو هیئت حکمان باید به مسئولیت بلند، بی‌غرضانه و در دایره معیارهای معین شده به اشتراکچیان بها دهند. Мы провели мастер-класс, в рамках которого мы обсудили ряд рабочих моментов касательно положению конкурса, о том, как данные конкурсы проводятся на международном уровне, как мы можем объединить традиции Таджикистана, культуру Таджикистана и внедрить ее в международные стандарты, что немаловажно, потому что финалистка конкурса «Мисс Душанбе» имеет полные шансы завтра представлять страну на международном уровне и нести культуру и наследие, великое наследие Таджикистана. همزمان در دایره کورس مسائل اخلاقی کسبی، آداب معاشرت، رعایت معیارهای عادلانه بررسی شدند و مسئولین توصیه داده شد که در تمام مرحله‌های آزمون شفافیت، بی‌طرفی و احترام به ارزش‌های ملی رعایت گردد. И для нас на самом деле большая честь и ответственность, потому что это такой национальный конкурс. И сейчас мы имеем возможность поделиться своим опытом, у вас чему-то научиться, потому что все равно Казахстан и Таджикистан – это наши культуры, наши традиции, есть очень много общего, и нам есть о чем поговорить, нам есть о чем поделиться. И сегодня, познакомившись со всем оргкомитетом, приятно, что уровень подготовки довольно-таки масштабно, очень хорошая уже идет подготовительная работа, и я уверена, что данный конкурс будет хорошим итоговым показателем того, что девушки наши современные, мы можем внести большой вклад в развитие в нашей страны, в развитие нашей культуры, не теряя нашу народность, нашу национальность, но и в то время в ногу со временем шагать.
дар анҷоми курси омӯзишӣ ба ҳамаи иштирокдорон сертификатҳои хатм супурда шуданд. маросими тақдими сертификатҳо дар фазои тантанавӣ баргузор гардид. ин курси омӯзишӣ заминаи устувор барои баргузории озмуни мис душанбе 2026 дар сатҳи баланд ва мутобиқ ба талаботи муосир фароҳам оварда қадами муҳим дар роҳи интихоби чеҳраи арзандаи пойтахт маҳсуб меёбад. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳамарӯза корҳои ободониву созандагӣ ва ниҳолшинониву бунёдкорӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пойтахт ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Сино омода шудааст. дар партави сиёсати хиратмандонаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи ҳадафҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаҳди ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти азизамон шаҳри душанбе 16 феврал дар ҳудуди ноҳияи Сино маъракаи васеъи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. дар маъракаи ниҳолшинонӣ кормандони сохторҳои марбута масъулини риёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия фаъолона иштирок намуданд. зимни ин иқдоми ободониву кабудизоркунӣ зиёда аз 1000 бех дарахти ҳамешасабзи арча дар қитъаи муайяншуда воқеъ дар хиёбони Нусратулло Махсум шинода шуд. мақсад аз роҳандозии чунин иқдомҳо беҳтар намудани вазъи экологӣ, зебову хурам гардонидани муҳити зист ва фароҳам овардани фазои мусоиди зиндагӣ барои сокинон мебошад. қайд гардид ки дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино дар назар аст ки дар қитъаи мазкур то 8000 бех дарахтони ҳамешасабз шинода шавад. ин иқдом идомаи тадбирҳои созандагию ободонӣ дар доираи барномаҳои кабудизоркунии пойтахт буда ба рушди устувори шаҳр ва баланд бардоштани маърифати экологӣ мусоидат менамояд. маъракаи ниҳолшинонӣ дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардида иштирокдорон саҳми арзандаи худро дар ободонии ноҳияи Сино ва пойтахти кишвар гузоштанд. ҷараёни корҳои ободониву бунёдкорӣ ва сабзкорӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе дар асоси нақшачорабиниҳои сохторҳои дахлдор ва ҷалби васеъи сокинони пойтахт дар мавсими имсола вусъати тоза гирифтааст. риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ ва парвариш дар аксари маврид боиси хушкшавии ниҳолон мегардад. аз ин рӯ ҳоло масъулини сохторҳои марбутаи ноҳияи Сино аз ҷумла муассисаи истифодабарии роҳҳо талош доранд ки риояи қоидаҳои агротехникиро таъмин намоянд то ки онҳо нашрунамои хуб дошта бошанд. бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ ва амалигардонии тадбирҳои беҳдоштии сокинони пойтахт аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо маркази шаҳрии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт маъракаи корвони саломатӣ мунтазам баргузор карда шуда дар ҷараёни он сокинон аз хизматрасониҳои ройгони тиббӣ баҳравар мегарданд. аз ҷониби табибони маркази саломатии шаҳри рақами 2 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар амбулатории тиббии оилавии маркази саломатии номбурда ки дар тобиати худ 3 маҳалла Арбобхотун, Ҷӯйбодом, Конститутсия 3 бо шумори зиёда аз 27000 нафар аҳолӣ аз он ҷумла зиёда аз 200 маъюб дорад, маъракаи навбатии марказонидашудаи тиббию машваратии корвони саломатӣ гузаронида шуд. дар чорабинии мазкур табибон аз тарафи гурӯҳи машваратӣ аз ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаи маркази саломатии номбурда аз қабили духтури асаб, чашм, гӯш, гулӯи бинӣ, кардиолог бо дастгоҳи сабти барқии дил, эндокринолог, ҷарроҳ, уролог, табиби оилавӣ, акушер-гинеколог ва дигар мутахассисони бо таҷриба иштирок намуда бо сокинон ташхиси тиббӣ доир намуданд. маврид ба зикр аст ки табибони маркази саломатии шаҳри рақами 2 ноҳияи Синои пойтахт мунтазам аз ин бунгоҳи тиббӣ дида намуда аз вазъи саломатии мардум огоҳӣ пайдо мекунанд. мақсади асосии корвони саломатӣ ва ба ташрифи табибони маркази мо ба ин ҷо дар он мебошад ки сари вақт мо занҳои ҳомиладорро дар моҳлати 12 ҳафта ба қайд гирем, ба маъюбон хизматрасонӣ кунем, ба кӯдакони синни 15 сола яъне наврасон ки ҳар моҳа бояд мо онҳоро аз муоина гузаронем, ба онҳо хизмати ройгон мерасонем. ва ман фикр мекунам ки муддати 5 сол мо ба ин маҳалла ташриф оварда бисёр корҳоро ба анҷом расондем ва инчунин маърифатнокии аҳолиро дар ин маҳалла хело зиёд кардем.
ёдовар бояд шуд ки корбони саломатӣ аз ҷониби раёсати тандурустии шаҳри душанбе дар ҳамдастӣ бо марказҳои саломатии шаҳрӣ ва маркази шаҳрии ташаккули тарзи ҳаёти солим мунтазам гузаронида мешавад. ҳадафи корбони саломатӣ амалӣ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва паст намудани сатҳи гирифтории сокинон ба бемориҳои сироятӣ, маъюбшавии аҳолӣ, фавт аз бемориҳои ғайрисироятию осеббардорӣ, паст намудани мушкилоти бемориҳои ғайрисироятӣ, кам кардани паҳншавии омилҳои умумии хатари бемориҳои ғайрисироятии асосӣ маҳсуб мешавад. дар асоси дастури роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, маъракаи мазкур дар ҳудуди дигар шаҳраку маҳалла ва марказҳои саломатии пойтахт низ гузаронида мешавад. бо мақсади ҷалби бештари довталабон ба донишгоҳи технологияи тоҷикистон ва шиносоии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо имкониятҳои донишгоҳ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар чорабинии мазкур бо мусоидати сарвасоти маърифи шаҳри душанбе хонандагони зиёда аз 40 таълимгоҳ бо теъдоди 1460 нафар хатмкунандагон фаъолона ширкат варзиданд. хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз имкониятҳои донишгоҳи технологияи тоҷикистон, дастовардҳои илмӣ инноватсионии он, шарту шароити таҳсил, хобгоҳи замонавӣ, мавҷудияти озмоишгоҳҳои тахассусӣ, марказҳои инноватсионӣ, IT парк, имкониятҳои идомаи таҳсил дар хуриҷи кишвар, ҳамкориҳои донишгоҳ бо корхонаҳои бонуфузи мамлакат, тақсимоти хатмкунандагони донишгоҳ бо ҷойҳои корӣ ва имкониятҳои рушди касбии ояндаи онҳо зимни баргузории рӯзи дарҳои кушод шиносоӣ пайдо намуданд. донишгоҳ барои ташкили босамараи ҷараёни таълим ва дар сатҳи талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ тайёр намудани мутахассисони дорои потенсиали баланди илмӣ, педагогӣ, пойгоҳи васеъи моддию техникӣ мебошад. донишҷӯён дар марказҳои омӯзишӣ ҳунарҳои мардумӣ ва дизайн иштирок варзида маҳорати касбии худро метавонанд сайқал диҳанд ва нозукиҳои духтани сару либос, зардӯзӣ, расмкашию нақшбандӣ дар армуғонҳоро аз худ намоянд. инчунин дар донишгоҳ аз рӯи 30 ихтисос курсҳои кӯтоҳмуддати таълимии сертификатсионӣ амал менамоянд, ки дар ин рӯз хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе бо шароити донишгоҳ шинос шуданд. бояд гуфт ки ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳ васеъ буда, бо 140 таълимгоҳҳои олии хориҷи кишвар ҳамкорӣ дорад. мутахассисон аз хориҷи кишвар даъват карда шуда аз фанҳои тахассусӣ ба донишҷӯён дарс медиҳанд. дар назди донишгоҳ фаъолият намудани маркази муштараки тоҷикистону Кореяи ҷанубӣ оид ба технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ имконият медиҳад ки донишҷӯён зеҳни сунъӣ ва забонҳои муосири барномасозиро аз худ намуда, тарзи барномарезии кори роботҳо ва савораҳои беодамро аз худ намоянд. одамон, идеяҳо, ҳаракат. бо чунин унвон дар шаҳри душанбе нахустин форуми таҷрибаҳои идоракунӣ баргузор шуд. аз раванди ин чорабинии тиҷоратӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар меҳмонхонаи Крон Плаза Душанбе форуми калонмиқёси одамон, идеяҳои ҳаракат, ки аз ҷониби ширкати Мегафон Тоҷикистон ташкил шуд, баргузор гардид. чорабинӣ ба як майдоне табдил ёфт, ки дар худ намояндагони тиҷорат, иттиҳодияҳои захираҳои инсонӣ, роҳбарони дастаҳо ва идоракунандагонро муттаҳид сохт. сарамагзорӣ ба кормандони мо, рушди салоҳиятҳои касбӣ ва идоракунии онҳо яке аз авлавиятҳои стратегии ширкати мост. итминон дорам, таҷрибае ки мо дар тӯли муддати тӯлонӣ ҷамъ овардем, барои иштирокчиёни форум муфид буд. имсол аз оғози фаъолияти Мегафон Тоҷикистон 25 сол пур мешавад. форуми баргузоршуда ба мо имкон дод, ки иттиҳодияҳои касбиро муттаҳид карда, самтҳои муҳимтарин ва асосии рушди таҷрибаҳои идоракуниро дар кишвар муайян созем. Қайд намуд Анатолий Изюмников, директори генералии ширкати Мегафон Тоҷикистон. Сегодня мы проводим первый лид-форум «Люди, идеи, движения» в честь 25-летия Мегафон Таджикистан. Он посвящен у нас управлению человеческим капиталом, и мы планируем этот форум проводить теперь ежегодно, потому что мы считаем, что самое главное — люди, и самое главное — развивать людей и двигаться вперед. форуми одамон, идеяҳои ҳаракат ба масъалаҳои идоракунии сармояи инсонӣ, рушди бренди HR, яъне захираҳои инсонӣ, фарҳанги корпоративӣ ва унсурҳои муосири марбут ба HR бахшида шуда буд. диққати алоҳида ба нақши захираҳои инсонӣ ҳамчун ҳаракатдиҳандаи рушди бизнес ва ташаккули пешниҳоди арзиши корфармо зоҳир карда шуд. дар давоми рӯз иштирокчиён таҷрибаи ширкатҳои пешбар ва коршиносони соҳаи захираҳои инсониро дар Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мавриди омӯзиш қарор дода, бо барномаву стратегияҳои ширкатҳои дар кишварҳои Осиёи марказӣ фаъолияткунанда ошноӣ пайдо намуданд. бренди қавии HR имрӯзҳо ба устувории тиҷорат,
اعتماد بازار و قابلیت شرکت‌ها جهت جلب و نگهداری استعدادها تأثیر مستقیم می‌رساند. در فورم باید به طرز عملی سیستماوی در جهت اداره‌کنی هیئت کارمندان و دایر به آن که ذخیره‌های انسانی همچون شریک استراتژی تجارتی کدام کارها را انجام می‌دهند معلومات رسانیده شد، میگوید Анна Жданова, директор оид ба ҳайати кормандони ширкати Мегафон Тоҷикистон. В рамках данного форума мы хотим развивать управленческие практики, лучший опыт лучших компаний со всего мира. Хотим, чтобы это приземлялось и менеджмент компаний Таджикистана брал это в свой опыт и в свою практику. Для чего? Для того, чтобы развивать экономику страны, для того, чтобы развивать кадровый потенциал страны, для того, чтобы достигать больших целей. дар идома иштирокчиён дар бораи воситаҳои амалӣ барои рушди вазифаҳои захираҳои инсонӣ маълумоти арзишманд ба даст оварданд. онҳо инчунин тавонистанд санҷиши бренди HR-ро анҷом дода таъсири онро ба устувории ширкат дар оянда таҳлил намоянд ва бо хавфҳои эҳтимолӣ шинос шаванд ва нақшаи муфассалро барои рушди минбаъдаи самтҳои захираҳои инсонӣ тартиб диҳанд. Мы рады быть партнерами этого форума, потому что форум таких масштабов довольно редко проводится у нас в Таджикистане. И это классно, что создается такая площадка, где HR могут встречаться с бизнесом, могут проговаривать какие-то общие боли, приходить к чему-то общему. Большое спасибо за организацию. Надеюсь, все будет очень классно. шарикони байналмилалии форум Happy Job ва iSpring шарики расмии Yora шарики стратегии Humo мебошад. дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо Ташкент Grand Slam 2026 ки аз 27 феврал то 1 март дар пойтахти Узбекистон шаҳри Тошканд баргузор мешавад, Тоҷикистонро 17 варзишгар, 13 мард ва 4 зан муаррифӣ хоҳанд кард. дар мусобиқаи Ташкент Grand Slam 2026 то рӯзи 16 феврал 396 варзишгар аз 41 кишвари 4 қора номнавис шуданд. Тоҷикистонро дар сабқати мардон Меҳрзод Суфиев, Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Эмомалӣ Нуралӣ, Обид Ҷебов, Масъуди Аҳмадзод, Абдуллои Ориф, Сомон Маҳмадбеков ва дигарон намояндагӣ мекунанд. дар сабқати занон бошад аз Тоҷикистон Аҳлия Муъминова, Мадина Қурбонзода, Александра Кан ва Виктория Кисельёва ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ёдовор мешавем ки варзишгорони тоҷик соли гузашта дар мусобиқаи сайри ҷаҳонии ҷудо Ташкент Grand Slam 2025 натавонистанд медал бигиранд. 16 феврал маросими супоридани сипоснома ба довари ФИФА оид ба футзал Суҳроб Сатторов ки бозии ниҳоии ҷоми Осиё 2026-ро ҳакамӣ кард баргузор шуд. дар ҷоми футзали Осиё 2026 ки чанд рӯз қабл дар Индонезия ба анҷом расид, Суҳроб Сатторов бори аввал фаъолият намуд. эътирофи кори муваффақонаи ӯ ин таъин шудан ба вазифаи довари бозии ниҳоии мусобиқа байни якачинҳои Эрон ва Индонезия буд. ҳаками Сатторов дар бозии ҳалкунандаи ҷоми Осиё ҳам барои худи ӯ ва ҳам барои тамоми ҷомеаи футзали Тоҷикистон як дастоварди назаррас аст. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. дар фарҷом боятон саломатию сарбаландӣ орзу мандем. хайр, пирӯз бимонед.